kwendomana maunduma simu makibeti chako uyedi ada simu no kwendomana chane na nawo eda ni message no kwendomana kitati nawo is it right kani weteke according to masomo ma media ma communication pai mundu no mo wailoma na communication ya simu ya muka ndo moya iloma na kila kiende katika simu hizo ni ila professional ndo ile kwa wezi kibeti chako ku communicate nao na we communicate nao but now ila in real life is we maisha la real but now toka ngali kwengitwa asise yuki we one thing kana no communication nitukwitikia mundu ume kuitha esi kila kibeti chako kiende na simu uzo mundu muka no moyo mbodo na no go need with the no ma simu yake chati nao enena nawo nundu mundu muka kibeti no kana ka ta mundu ume no kuno kana kako ka ni yete no kwaje kita ni agwe nakwa isitwe yacho kipindu wakiketa ni nakwa so no sio nisi kichati nawo no sio nisi kinena nawo kibeti but now sio sita umalo ka chati ba no sio mtu mali ba cheka laba no si nina utabisi story ngia jamaa wangu atakite muka lakini aina trust ya muka kana muka aendete au ngama petrol station hiyo lakini sasa ingine usio kadha niweze kibeti changu nje restaurant fulani ni wa mandache kama kwa sababu no usio kauno kana kagu by the way no usio but uweze with their team professional lakini niki ndukisio kika wanaume alamendete akamo onabe akameka hao yes ti usio kwa mundu muka kutraka mume wake but now ti usio ki ti kindu kidailite no mina nae listen nisenye ninako nyina mo nikimango na mabia nineneto lawo ti usio mundu muka kwithi watu no command mundu ume tiko command no nendo kumanae what is happening in your life au mete kwa mana pe wadi wa Mario 9 years ekakuiwa domitila ekakuiwa oil na ikilabu na ombe titise mobela na tika no kwaje nitha nio na minati thome witwa aume no kwaje wendo maanisha mundu ume ena right ya kumana ya utraka muka simu yake kila wendie chao lakini mundu muka ndena right niki nikwitwa mundu muume mundu muka chongo chake ni mundu ume mundu muka chongo cha mundu muka ni mundu ume na chongo cha mundu muka uyu no kiende kumana kila mundu mukono uendezi katika community so we property yakwa lakini nyendi we property yakwa lakini ndo yanda nyeni property yaku lakini we ndo property ndo zako ni yani uto unengia device ndo so ni command kuni control akamweka akengo isu ni your right ya usitanganywe nyendi na ndo etha mueme unu kwenda manange wasi asimu yaku ona aku manasi asimu yake kana kila mundu ekale asimu yake yes no nasi kila mundu ekale na simu yake kila mtu akana simu yake atikwa mundu muka wona mundu ayenda ayenda ku trace kila kindu chonda mana uyo mundu wa maana ekango tabyondo yes saa ingi kolika simu ne ine kuteta sia muno ndivyo inasaidia sana by the way ndivyo andwa ingi kama manete siendo siende maisha ni mandu mo mama na kwezela basimune na no sio kaboka manatene ukazia kiloto no siya kote uyasia aiwe mimi sishikangi simu ya bibi yangu mimi sishikangi simu ya mzee wangu simu ya mwanaume ni kitunguu simu ya mwanaume ni kitunguu ukishika utalia kulia afadhali ulie mapema kama wewe yetene oza simu usisi yes nondo we unokwa maoza simu lakini ukeza watu yoke betikingi kana ukeza kueta wao yes uweze kwenda wao sio tezi oyazi simu ya mwanaume ni kitunguu simu ya bibi yangu siwezi shika simu ya siwezi shika anyway ilugizie shentraka wa usuni kwa ya mazda wa Bethany AC babazi za imogiva FBI bauko kuneteneza lakini nakwenda ndo muyati mundu muka tafadhali itikila ukontrol wende musee waku itikila musee wa goma nikila wende ndini wa nyumba itikila no musee wa muthembo suna kede ya provide kila kindu katika family nikenda with mundu ni sawa so mundu muka nake thank you ndo isakwenda cha mundu ume ndo isakwenda ku control kibeti chako uwo kwasi kwikala we mutwe kwa kibeti chako uwo kwasi pema undu kutekwika yes no ona simu ezo ogwewo ye ndo sisia make sure nuotho wete na inyuzu ni wowete make sure la inyuzu ni wendete ukathowa na ite batondekana ni wa mpesa wa kibeti chuchaku wewe wewe wako ndio isido yako yes ita na wewe wete la inyuzu no kakendenga hiyo nayo ni uongo hiyo ni uongo kabisa hiyo ni uongo usudi wewe ndo lakini simu nije na asili na wa
Era kibeti chaku ikenena na simu. Make sure simu yesu nuotho wete credit. Nuotho wete simu na nuotho wete credit. That way uketha wina right ya kwenda mana kwenena na umazazu. Na ukunia simu na thia uye busy wenena no. Era kibeti chaku ikendika online nikitumia internet. Make sure nuotho wete data kana nuo wigite wifi. Wifi isu ya gu nita Mombasa road. Isu ya gu. Make sure kigite Mombasa road. Wifi. Make sure ni wa possess kila kindu everything. Kila kitu ni chaku. Ndokewe baadhi ya sia ayene wa utamundume we na right ya osisi ya simu anga odio kambe okuno ya kibeti metho no ni simu tatho. Niko. Ambao ubesi ndo ile ikapenda kati. Gongwa ibetizie kaomu. Ambao uwe simu. Yes. Na kwa simu. Kala ini kile credit. We kila